reka amazi menda karese kagarutse ko mukanya. Bibiliya avuga ngo Yosuwa na Kalebu bari bagiye mu bagiye gutata igihugu cy'Ikanani. Bagezeyo igihugu barakibona, ariko bakibonesha amaso atandukanye n'ayabandi 10 babonesheje icyo gihugu. Ndavuze ngo Imana iguha amaso atandukanye n'ayabandi bariko bararebesha. Babona icyo gihugu kirimo abagabo b'amaceya, abagabo b'ibigatanya, abagabo bateye ubwoba. Baza bazanye ku byiza byo muri icyo gihugu. Bageze imbere ya Mose, Mose baramubwira ngo igihugu twagiye gutata twakibonye. Abagabo 10 baramubwira ngo icyo gihugu twakibonye, ariko ntidushobora kukijya kuko kirimo abagabo bateye ubwoba. Twiravye usanga tumeze nk'inzige. N'abantu b'i Kanani babwiye ab'Isirayeli ko bameze nk'inzige, ariko nibo bavyivugiye ubwabo. Kubera iki watura ibintu bya feke? Hariho ibintu bizima wo kwatura. Vuga ibintu bikomeye kuko Imana yawe nayo irakomeye. Ngo tumeze nk'inzige, ngo kandi nabo ubwabo niko batubona. Bigikwiriye nuko dusubira inyuma tugasubira muri Egiputa. Ngo abantu bose batangira kurira. Aravuga ngo iyo dutuma dupfira muri Egiputa kuko hariya abana bararira, abagore bakarira, abagabo bararira, abantu bose bafatwa n'amaso. Kandi mwumve bari hafi y'i Kanani, ntibari kure cyane, igihugu barakibona hafi. Ariko barakoka sema Yosuwa na Kalebu baduze intoke zabo, baravuga ngo ariko nubwo turi bake usigaye twebwe babiri, kamanze mwumvirize icyiyumviro cyacu. Icyo gihugu uko abo bantu bavuze, ibyo bavuze niko bimeze. Igihugu twagiye uko bakivuze niko kimeze. Nibyo kirimo Abanaki, kirimo Abaheti, kirimo Abanyakanani. Nibyo na kinyoma kirimo byo bavuze, kandi n'abagabo bakomeye cyane, ariko ntibafise Imana. Ntabwo bagira Imana. Semeni haleluya. Karababwira ikintu cyatumye Dawidi yica Goliyati nuko yamenye ko Goliyati atagira Imana. Yaramubwiye ngo Goliyati yabwiye Dawidi ngo ariko gahungu nta soni uje kungwanya witwaje inkoni, wibwiye ko ndimbwa ndakwica. Ingabo z'Abisirayeli ndazica, imibyimba yanyu yandagari ku gasozi. Dawidi aramubwira uje kungwanya witwaje amacumu n'inkota zikomeye, ariko jewe nje kukurwanya nitwaje izina ry'Imana ya Isirayeli. Iyo wacokoye irakungabira. Imana iraza kukugabira abansi bawe, iraza kukugabira abansi bawe. Nyemerero tele haleluya. Uje kungwanya witwaje Imana ziwanyu zirigigomana zitavuga ziti jewe nje kukugwanya nitwaje izina ry'Imana yajabukanye Abisirayeli ikiyaga gitukura. Iyo bagaburiye imyaka 40 batarima, batacuruza atamaduka, ariko bakajya mu gitondo bakajya saa sita bakajya ku mugoroba, iyo bahaye amazi avuye mu ibuye iraza kukungabira.
mpamvu gwageze ku kagezi Dawidi yatoye amabuye atanu yasobanura ministeri zitanu, agasobanura ibitabo bitanu by'amazi. Haleluya. Aravuga ngo ibuye rimwe niryamuhusha, irya kabiri riza kumuhusha, ndamwica namweka, ndaza gukura agasuzuguro muri Isirayeli. Singiye gukura agasuzuguro ku muryango wanje, ngiye gukura agasuzuguro ku gihugu. Imana nikeneye abantu bakeneye kwitabara ubwabo. Imana ibikeneye abantu bafise umutima wo gutabara igihugu, wo gutabara abantu. Ndakwica nkura agasuzuguro muri Isirayeli. Abizi ubuzima ubayemo, ubukene ufise butuma no mu muryango wanyu batakwibuka. Ariko iby'Imana igiye gukora, cya giti cy'amafaranga nutangura kwamura, nukuri batazoguhamagara mu bambere naho uri umuhererezi bakubwire ngo nidufate ingingo utarazi. Iyo bintu byahindutse, umuhererezi ahinduka imfura. Imana nicurura ibintu mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana nicurura ibintu, wowe utagira ijambo uronka ijambo, wowe utaruzwi umenyekane. Semeni haleluya. Ndatangaje iri tangazo mu kazi ukora, niyagira ibiyumvira kuri babiri, uwa mbere azoba ari wewe. Nimba ari abantu bokwiyumvirako, uwo boherako abe wewe. Nimba mu muryango wanyu hari umuntu yo kwiyumvirwako, nimba ari babiri biyumvirwako, number 1 abe wewe, abandi baze gukurikira. Baravuga ngo tuzokijamwo. Icyambere impamvu tuzokijamwo, aba bantu ntibagira ikibakingira, ariko twebwe dufise udukingira. Imana nigiye kuguha ubutunzi gusa, igiye no kubukingira. Urazi ko wari ubufise ariko Satani akabuvogera. Urazi ko wari ufise amafaranga ariko Satani akayavogera kubera ko atagira ikiyakingira. Ariko ayigiye kuguha, agiye kuba ari ku rukingo rw'Imana. Nimuzamure haleluya. Yavuze ngo nabe ku rukingo rw'Imana. Ntabwo ari ukubyara gusa, ariko no kubyara abana bari ku rukingo rw'Imana. Nimba warabyaye abana, ibyajyanye abandi bobo ntibibagire ku bushobozi. Abana bawe Imana ibashire ku rukingo. Kuko ntibafise ikibakingira. Niyo mpamvu tuzobajya bwa mutima. Haleluya. Oya, kandi si n'umutima wo mu kirimiro, n'umutima w'imbo. Kumira tudahekenye, kumira tudahekenye. Haleluya. Ndavuze ngo niwakire kumira ico kibazo, akira imbaraga zimira ico kibazo. Oya, ntabwo byumvise. Zamura haleluya. Akira imbaraga zimira izindi imbaraga. Ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Power zimira izindi. Ariko nk'abantu b'Imana, ubushobozi bumiragura ubundi bushobozi. Dawidi aramubwira ngo ndakwica nkura agasuzuguro ku muryango wose wa Isirayeli. Imana iragutabara kugira ngo ikuru agasuzuguro nawe. Iyi ndwi si yo ndwi ya nyuma yo kukwezi kwa kane. Uyu munsi mukwiye kuwitondera. Ndavuze ngo uyu munsi mukwiye kuwitondera. Nuwabushusanya n'iyindi minsi twabonye muri uku kwezi, tugiye gukubita finali. Imana tubwiye ngo uku kwezi kwa kane ni ukwezi kubitangaza n'ibimenyetso. Urava ngaha winjira mu gitangaza utabonye mu ndwi ya mbere, utabonye mu ndwi ya kabiri, utabonye mu ndwi ya gatatu. Iyi ni dimanche ya nyuma isozera ku kwezi. Urava hano
wakira telefone kubwira ko akazi kabonetse, urava hano wakira telefone kubwira ko ibintu byahindutse, ariko niwozamura. Haleluya! Nabonye abantu bari muri iri teraniro bari abantu batoya, bari abantu baciriritse, ariko mbona ukuboko kw'Imana kubakozeko. Mana data we, nabonye ukuboko kw'Imana kuduza abantu kubashyira ku busongero bw'inzu, ahantu hagaragara, ahantu haboneka. Imana irambwira ngo ngiye kwerekana abantu basenze, abantu bankoreye, abantu bagendanye nanje, abantu bicishije bugufi, abantu bankoreye n'imitima yabo yose. Ngiye gufyonda akabuto. Bwana sifi. Ni asanseri ni gusaba imbaraga, ni gusaba gufyonda buto gusa. Iyo ufyonze buto asanseri rizamukana. Imana yo mwijuru yagucitse ahantu hameze nko muri asanseri, n'akabuto gusa kagiye gufyondwa, uzamukire muri nivo ukeneye kujamo, uzamukire mu kibanza ukeneye kujamo, kuko ibyahora bigukingira bikakuza kwinjira mu isezerano. Imana igiye kubikuraho, Imana igiye kubibomora, Imana igiye kubisenyura. Ntabwo byumvise ubuzamuye icyubahiro cy'Imana. Abantu batagiye kukuraba bakumirwa. Ndabisubiyemo, abantu bagiye kukuraba bumigwe, bavuge bati byaciye byagenze. Mana we wabyumvise, Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Bwana sifi. Wewe mama. Wewe uri mande y'umuntu yambaye amarori. Wewe nyene shaka. Oya usifu. Uriya w'inyuma. Wewe wari uhagaze. Wewe nyene. Imana irambariye bigushize ku ngazi. Mandeta. Igihe cyo kubabara, igihe cyo kwiheba, igihe cyo gusuhuza umutima kirarangiye. Imana ishizeho impamvu y'ishimwe. Mbonye ukuboko kukuzamura, kugukura hagati y'abantu bane, kumukura hagati y'abantu bangahe? Bane. Umwe yafashe ukuguru, uwundi afata ukundi, uwundi afata ukuboko, uwundi afata ukundi. Baravuga ngo ntaduga, ariko ngize gutya ngiye mbona ukuboko kw'Imana gukubita abari bafashe amaboko, gukubita abari bafashe amaguru, bahagurutse. Materi adazago. Ijwi ry'Imana rirambarira ngo icyo Imana ikoze nta muntu ashobora kukizibira, nta muntu ashobora kugihagarika, kandi Imana iragojeje. Imana ikoze mu nda yawe, iguhaye abana bane. Hana baziye rimwe, ariko umwe pa, wa kabiri pa, wa gatatu pa, wa kane. Kuko abo bantu bari barafashe ayo maboko n'amaguru bazibiye abana bane. Imana irakwibutse muri iri teraniro. Imana irakwibutse muri iri teraniro. Ndavuze ngo Imana irakwibutse muri iri teraniro. Ariko hari undi Imana yibutse muri uriya muntu. Wazamure haleluya. Bonye Imana ikubita abantu bari barafashe abana bane. Wino za wiruka hano. Lete bamunzira sekirite we. Umaze imyaka ingahe utararunga umwana? Umaze iyindi myaka ingahe utarabyara umwana? Amaze imyaka 6 yabyaye umwana, amara iyindi myaka 6 atarabyara umwana. Ariko Imana igiye gukomera umwana, gukomera abana.
warinde bane birakwiriye ibyari byarabosha mu rugo byari byarabosha mu rugo bituma utabyara uhoraho Imana bikuye mu bantu bagiye kugira amashimwe akomeye nawe ubayemo mu izina rya Yesu. Ndabivuze nk'umuhanuzi w'Imana kuri iki gicaniro, muzobibonesha amaso yanyu. Twazamura icyubahiro kuri Yesu, kotera haleluya. Nawe niwabyizera igitangaza kiravuka mu buzima bwawe, igitangaza kiravuka mu rugo rwawe, igitangaza kiravuka mu muryango wawe, igitangaza kiravuka muri famiye yawe, igitangaza kiravuka muri bene wanyu. Semeni haleluya, semeni haleluya, semeni haleluya. Zamura icyubahiro. Nimba mubona ngenda ntabwo bafite Imana iguha inkoni wishimikiza duga, Imana iguha inkoni wishimikiza hanyerera. Umva ukuboko kw'Imana kuguhagurutse kukwinjize mu byawe. Sema haleluya. Umva abo bansi bawe ntibagira Imana, ariko wowe ufise Imana. Ntibagira Imana, ariko wowe ufise Imana. Igiye kubikora nk'Imana, igiye kubirema nk'Imana. Yambariye ngo ntangaze gukuna ukwezi tugiye kwinjira mu byacu, tugiye kwinjira mu mashimwe, tugiye kwinjira mu buzima bufatika. Byakira uzamura icyubahiro cy'Imana. Muri iri teraniro hari abantu 9 Imana yugururiye amaviza 9, abantu 9. Ndabitangaje nk'umuhanuzi w'Imana ndi kuri iki gicaniro, hari abantu 9 Imana yugururiye ingendo. Mandeteria dazago, Imana yo mwijuru ikoze, Imana ikoze, Imana ikoze. Ariko mw'abantu mwe murizeye Imana canke ntabwo mwizeye? Naho mutokwizera jewe, ariko mwizera Imana yamamagaye. Hari abantu 9. Hari abantu 9 uyu mwanya nyene mvuga viza zabo baziteye mu irabikoze kandi ntawo bihagarika. Ndavuze ngo irabikoze kandi ntawo bihagarika. Ndavuze ngo irabikoze ntawo bihagarika. Semeni haleluya. Injira mu gihe cyawe, Imana yamaze kukugururira. Injira mu buzima bwawe, Imana yamaze kukugururira. Imana ibohoye ibyaho byari byawe. Imana ishize urufunguzo mu biganza byawe. Imana ishize urufunguzo mu biganza byawe. Ibyawe byari byarugarana. Nyakishika nk'ibi. Wemuretse duhanure canke tureke. Ibyawe ndabona hari izi myaka ishika nk'ibi. Irahantu muri suke. Oyona kujya kwiri ko kwisumo ahantu mwisumo amazi agoma azunguruka. Niki byawe bimeze biguma bizunguruka neza. Yavuze igifaransa je umene Leona. Imana yo mwijuru irabikoze, ishizeho saison nshasha ku buzima bwawe. Zamura haleluya. Imyaka 2 ivuze iki ku buzima bwawe? Imyaka
imyaka ibiri ngo yabaye imyaka yo guhomba. Uwahaye amafaranga agaca yajya, uwahaye ukamenga aramugabiye. Ariko Imana yo mu ijuru ishizeho igihe gishasha, n'ibyafashwe irarekura. Ntabwo munyumva je ndumva ndi mu mavuta yo kurekuza abantu bagasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe nibirekurwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ibyawe nibirekurwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo urugo rwawe nirurekurwe mu izina rya Yesu. Abana bawe nibarekurwe mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Bigiye kumenyekana ko wasenze Imana, bigiye kumenyekana ko wakoreye Imana. Sema haleluya. Umva, iguhaye imodoka, iguhaye inzu, iguhaye imodoka, kandi uzokora business zikomeye, uzokora business zikomeye, uzozikorana n'abantu bakomeye, uzohora ugira ingendo. Amen. Ayikuze buki mu bantu bagiye gusapotinga iyi shengero urimo. Kuko ndakubonye wikoreye umufuko w'amafaranga, naho mwomuroga, naho barimwe abarozi, ntabwo mwomuroga ngo mubishobore. Ibyo bakoze barabikoze. Imana iguhaye ikintu cyitwa amafaranga. Imana iguhaye ikintu, Mana data wa twese. Isubire mu mwanya. Amen. Ugiye kuba umwambaro w'ubwiza. Imigozi yakuziritse, imigozi yakuboshe iracitse mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iracitse mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo iracitse mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo urabohowe mu izina rya Yesu. Akira igitangaza. Haleluya. Haleluya. Mefibosheti, Imana imaze kumwibuka Dawidi akamuhamagara. Mefibosheti yaravuze ngo jewe nariki ko ndimbwa ipfuye kundoresha kijisho. Imbwa ipfuye. Dawidi aramubwira ngo mpore mwana wawe, uzohora urira ku meza hamwe nanje, uzohora usangira ku meza hamwe nanje, kandi byari bya soni bya sogokuruza byose ngiye kubigusubiza. Sinzi umuntu yanyazwe, sinzi umuntu yibwa ari mu ikoraniro, ariko we wariyizi n'Imana barazinanye. Imana yo mu ijuru igiye gukora ikintu, bagusubize ibyawe, bagusubize amatongo. Ariko murabyumva, ariko murabyizeye, musubizwe ibyanyu byose mu izina rya nde ryaye. Musubizwe ibyanyu. Mugiye gushikira mu byeze. Ndavuze ngo mugiye gushikira mu byeze. Hari imigozi kuweho,
hari karande zikuweho, hari ikintu cyagutangira gikuweho, hari ikintu cyakuzibira gikuweho, hari icyakubuza kwinjira mu isezerano gikuweho, hari icyazibira abana bawe gikuweho, hari icyazibira urugo rwawe gikuweho, hari icyazibira ubwenge bwawe gikuweho, hari icyagushaka agasuzuguro gikuweho. Ntabwo byizeye, zamura haleluya. Mana irambariye ngo ndagutangarize, igukuye mu maboko y'abarozi, igukuye mu maboko y'abarozi, igukuye mu maboko y'abanyamareba, igukuye mu maboko y'abapfumu abacuragura kubw'ubuzima bwawe, bagiye kumaramara. Zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya. Urugi Imana yuguruye nta muntu yoshobora kugugara, nawe yaba afise imbaraga zimeze gute ntabwo yoshobora kugugara, kuko guguruwe n'Imana. Guguruwe n'Imana. Ndamwumva mu mbaraga, Yesu imbaraga, ndamwumva mu mbaraga, Yesu imbaraga, ndamwumva mu mbaraga, Yesu imbaraga. Ai, ndamwumva mu mbaraga, Yesu imbaraga, ndamwumva mu mbaraga, Yesu imbaraga, ndamwumva mu mbaraga. Ai, Yesu imbaraga, Yesu imbaraga, ndamwumva mu mbaraga, 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 Yesu
kwemezwa n'ibyo ubabwiye, bagiye kwemezwa n'ibyo Imana yakoze, bagiye kwemezwa n'ibyo Imana sinzi ko muri ko muranyumva. Baranse kwemezwa n'amajambo, ariko bagiye kwemezwa n'ibikorwa. Baranse kwemera kuri bosi, kandi byari byumvikana, kuko kubabwira ngo uri bosi utagira inoti byarumvikana, ariko nk'abantu mwe bagiye kwemezwa, bagiye kwemezwa n'imirimo y'Imana. Zamura haleluya. Baranse kwemera ko ugiye kugira ubukwe ukibibabwira ku majambo, ariko bagiye kwemezwa n'ubutumire, bagiye kwemezwa na invitation. Hari umuntu abyumvise ngo atere haleluya. Imana ikuzaniye abantu. Reka mvuge iki kintu nirangirize. Hari umuntu Imana ikwiye kwiremba nk'uko yakwiye kwiremba Moridekayi. Hari umuntu Imana ikwiye kugasuzugura nk'uko yagakwiye ko Moridekayi. Hari umuntu Imana ikwiye ariko haleluya. Hari ibintu Imana ishinguye mu rugo iwanyu, hari ibintu Imana ishinguye mu muryango iwanyu, hari ibintu Imana ikura. Wabyumvise mama? Imana irabishinguye mu izina rya Yesu. Yakoze ibya mbere, ije gukora n'ibya kabiri. Mbonye igiharuro kigira kabiri, mbonye igiharuro kabiri. Ije Imana rambye ndakubwiye bigiye gukora ubugira kabiri, igiye kongera ikore. Reka gutega ubwoba n'ibyo uri kurabona. Ibyo yakoze ubwa mbere bikwereka uguko Imana yo mu ijuru igiye gukora ibikomeye. Abansi baho Imana irambariye ngo bagiye gufatwa n'ibizunguzu, bagiye gufatwa n'ibizunguzu. Aze yaraje kukuroga, agiye gushika ku irembo ryawe afatwa n'ibizunguzu. Mana yo mu ijuru, ndumva mwari no koraniro, ikirere kirahindutse. Nimba hari umuntu yahora kuvogera akavogera inzu yawe, Imana inyemeje ko hari abarozi bishwe. Ndumva Imana inyemeje. Yumviriza neza, ugurura amatwi, fata ukurugutura amatwi wumve. Imana irambariye ngwiyishe Herode agaturika inyo akabora, niko uyo murozi agiye guturika. Yewe ndumva hari umuntu maruriye muri iri koraniro, uyo murozi agiye guturika inyo. Ugiye kumva amakuru yiwe, ugiye kumenya nasanze imani wange nasanze imani wange nawe, nasanze imani wange nawe, nasanze imani wange nawe. Umva, mwari bwigere mubona umuntu apfa uyo mwanya nyine agahita abora, bagiye guhamba ibipande yaboze. Mana yanje
yaravuze ngo ntuzopfa urongowe, ntuzopfa wubatse, ntuzopfa udandaje, ntuzopfa ugeze mu isezerano. Umva ikindi kintu, ibyago yari yarateguye kuri we, Imana ibihindukirije kuri we, Imana ibihindukirije kuri we. Abari barindiriye gusara nibo bagiye gusara baca mu ibarabara. My God, my God, my God, my God. Ariko muranyumva, nimuhaguruke muzamure ibiganza gutya. Nimuhaguruke mwese mubwire gutya. Sanze, oh nasanze. Ukunyene muri ko mugira ibiganza gutyo niko amabendera y'insinzi ariko arahungabana. Amabendera y'insinzi ariko arahungabana. Ibendera ntabwo ihungabana hatabaye insinzi. Umva reka ndagutangarize, ibendera bari baradugije riramanutse haduze ijyawe. Nasanze nasanze semeni haleluya, semeni haleluya. Magi, Imana ibohoye ubukwe bwa. Reka manda bivuge nihanagure. Uratambutse uza gutya, mbona uraherekejwe. Ijwi ry'Imana rirambwira, w'imyaka 2 ni myinshi utarinjira mu rugo rwa mande kose. Imana yo mu ijuru irakubatse, iranakubakiye. Abari barabisubiye bakuweho mu izina rya Yesu Kristo. Abarongowe imbere barihuse, ibyawe bigiye kuba special mu izina rya Yesu Kristo. Uratambutse mbona urashigikiwe impande zose. Ndabaza Imana kwigishwe n'igi, abo bantu babushigikiye n'ibyiki. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo n'ubugeni, n'ubukwe. Imana ikugiriye ubukwe mu gihe kitari kinini. Turajya twongere tunywe kweri. Nasanze imani wanjye nawe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mnaba nichenda navuka. Je numva ikirere gihindutse, manure canke dusenge twitahe.
zamura icyubahiro ku mwami, zamura icyubahiro kuri Yesu. Muri babana 9 Imana iciriye inzira, nawe Imana iguciriye inzira mu izina rya Yesu. Narakoze ubushakashatsi shakisha Imana ifite ubushobozi. Nimuzamura icyubahiro kuri Yesu. Murahari cyane ntabwo muhari? Imana Data wa twese binjize mu masezerano yanyu. Zamura haleluya. Hari apere special ugiye kwakira. Hari apere special. Ugiye amapere atandukanye. Telefone. Hallelujah. Bwana sifi. Ndagutangarisha. Umuntu yari yarafashe ibya umurozi, niko navuga umurozi. Wa murozi we urafise ijwi ryumva, urafise amatwi yumva. Uhoraho Imana Data wa twese aravuze ngo ugiye guturika, ugiye kumeneka. Zamura haleluya. Amara urira none ni ndavuze ngo abasituramira bwa mutsima tutawameza. Zamura haleluya. Imana igiye gushiraho impamvu yo kunezerwa kwawe. Ibyari byaragutwaye umunezero, Uhoraho Imana bigukuriyeho. Hari abantu bari mu ngo batazifisemo umunezero, ariko Imana igiye gushiraho impamvu y'umunezero. Imana igiye gushiraho impamvu yo kunezerwa. Nimuzamure icyubahiro mu ijuru. Bwana sifi. Tugomba dusenga. Muhamagara Yesu aduha imbaraga zo kumira abansi bacu. Ndavuze ngo aduha imbaraga zo kugira gute? Zo kumira abansi bacu. Amen. Haleluya. 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 Winjire mu gihe cyawe, nta muntu aguhagaze imbere Imana yamukuyeho. Winjire mu isezerano rya waraguhagaze imbere Imana yamukuyeho. Izobikora iyo Mana izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Muhamagara iyo Mana izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare.
ndayihamagaye iri ku gikorwa iri kirakora izo operasiyo zose zari zarakunaniye izo operasiyo zari zaranse iri kirazikora wanayo kuzalau leo kesho watakusalimia kwa heshima. Bwana sifiwe. Imana yambara ikintu tugomba gukora muri aka kanya. Bwana sifiwe. Tugomba gukorera mu giharuro cy'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Tugomba gukorera mu giharuro cy'Imana. Tugomba duhagarare mu kwezi kwa12 tukiri mu kwezi kwa 4. Imana yambwiye ngo sengera abantu umuntu ashobora kwitanga agatanga 12,000 bimwinjize mu kwezi kwa12 bikureho inzitizi zose z'ubuzima bwiwe kugeza mu kwezi kwa12 12,000 tumusengera umurimo w'Imana ku gikorwa cy'Imana. N'ubu utanayafise baguhe ibahasha muzazira ibahasha abayafise muze hano ndabasengera tugire isengesho ribinjiza mu kwezi kwa 12 rapido munyarukirize 12 mwashaka gutanga 12,000 twice ikintu cyose cyo hagarara imbere y'amasezerano yawe muri uyu mwaka. Imana yakubwiye ibintu bikomeye ugomba kwinjiramo muri uyu mwaka ariko hari intambamyi nyinshi. Umuntu ashobora gutora iyi envelope mugabo akaba yarizanye kugeza dimanche dusmire 12,000 ucamo kumuhagaze hano ucamo kumuhagaze ukabuzi yuko utazobikora ireke kwito kuko tugomba kwinjira mu kwezi kwa12 tukiri mu kwa 4. Ushobora no gutangira umwana wawe, ushobora no gutangira umugabo wawe ukamutorera envelope yiwe. Ushobora gutorera umwana wawe wayafise ayashire. Ushobora gutangira umugabo wawe ukavuga ati ndakeneye ko akizwa, ndakeneye ko abohoka, ndakeneye ko uyu mwaka urangira yakijijwe, ndakeneye ko uyu mwaka urangira uyu mwana wanje yatabawe, ndakeneye ko uyu mwaka urangira isezerano naginjiyemo. Namuntu atatuye bahasha yahifuza ngiye gusenga Imana. Ushobora gutorera umwana wawe, ushobora gutorera umugabo wawe, ushobora gutorera umugore wawe, ushobora gutorera uriya muntu uzi yananiranye ugati uyu mwaka ndakeneye kurangira yakijijwe. Haleluya. Ndakeneye kurangira byabaye, ndakeneye ko uyu mwaka uhera
ninjiye mu isezerano ryanjye nzanira envelope munyarukirize abazironse muhagarare kandi ndumva n'uwakoze akibita ndumva n'uwakoze akibita ukawera w'Imana ganza tegeka envelope, mudane ama envelope. Ukawera w'Imana ganza tegeka. Bazana igiseke hano abayaza utayafise azayazana kimashizana ico giseke uyafise ni kubw'umurimo w'Imana numvise kubw'igikorwa c'Imana dukora ikintu kubw'igikorwa c'Imana igikorwa c'Imana mbona ko gikeneye ibintu bitari bike niba mubona seka ntabwo bafite Yesu niba mubona nwe ntabwo bafite Yesu niba mubona ngenda nuso y'amahoro niba mubona ntamba nuso y'umunezero
igiye kuguha inkoni yo kwishimikiza aya mezi 8 asigaye. Uzogenda urinzwe n'Imana. Asema haleluya. Kwa gatanu, kwa gatandatu, kwindwi, ku munani, ku 9, ku 10,